kubera kubwajije ndamukunda. Nicahe n'iryari watanguye kumukunda nicahe ikintu cyatumye mukunda cyane gusumba abandi? Natanguye kumukunda kuva ndamumenya. Ikintu cyatumye ndamukunda ni kubera aririmba neza. Kandi babandi bananavuga ngo asana neza. Oya ntabwo asa neza cyane mugaje ndamukunda nyene ko araririmba neza uturirimbo turyoshe. Abantu rero bavuga ko Drama atari umubogari wewe ntimuntu bashigikira. Ya. Kweri kadasa neza ko kubwawe abuze iki? Oya jimbo na ari bisanzwe ni nk'abandi. Asa n'abandi bahungu bose arasanzwe. Satubi wapi? Ntakugotwa? Apo. None umwahiriye. Satubi. Satubi sindamufana neza kwe. Ufana nabi. None nicaye ikintu gituma utamufana Satubi? Satubi vraiment sindamwitayeho cyane. Roriro byo mana ni byambe fata kanza kambere rero ntago ndamuyumvamo. Kubera ikirori utamukunda kwe? Uko ameze. Uyo nundi ariko avuga ko akunda Roriro we nango ntumukunda. Mugana amahitamo yawe uvuga ni bana. Canke we ntukunda abahungu b'inzobe? Oya. Oya byo. Birabana. Roriro ntumuyumvamo? Oya. Je nkunda Dramati. Baby killer your favorite. Bifesi. Kubera iki? Kuntu yiyambarira nyera ucu bibona. Yambara nabi. Sikuvuga ati yambara nabi gusa.Anye bidasha kubera umuntu. Basha kuvuga ati n'umustar sa yambara uko. Byari gusaba yambare nka kiriko. Bifesi siguya. Aya. Yambu, my name is QBaba, the son of the living God, Mr. You know, turi ku road. Narabimemereye ko nzoguma ndabazanira ibintu byiza ariko muriko muradukurikirana mibaza ngo ngaho muri ni he. Ku road ntituguma twicana hamwe tuguma dutembera kugira tubumvishe ivyimviro by'abantu hirya no hino. Guys, do you know twashitse mu ntara ya Cibitoke. Straight to the point. Turi ngaha kugira ngo tubereke tubumvishe tubaye ibintu biryoshe. Ndazi mushobora kuba ahantu hariho n'abantu batarigera bahashika ariko abamaze kuza mu ntara Cibitoke deje bamaze kubona aho turi ariko abatarashika turi mu ntara Cibitoke ku mugwa mukuru w'intara Cibitoke twaje kugira ngo tuyage n'abantu ku irote tubazanira ibintu byiza gusa kubera tubakunda kandi ndazi muraza kuryoherwa cyane kuri no musi uri hejuru. My name is QBaba, the son of the living God. Let's go. Turiko turagenda turi ku road twatembereye hirya no hino muhe n'abakobwa baryoheye cyane inkumi zo mu Cibitoke ndabasanze ahantu bitwa kuri lycée Cibitoke ndavuga ati reka nyage nabo dutera biratatu siko mumeze neza. Yego. Wewe nawe umeze fresh? Yego ndashima. Ikibazo cyandije cy'uno munsi nari ngenda ndabaza abantu bose batandukanye. Nkunda inodi bivanye nuko naririmba birandyohera kandi arimba ibintu bitahuritse. Nk'indirimbo ari noje ukunda cyane gusumba izindi ya. Ni prayer niyo nkunda. Prayer. Jewe rero mkimbwira turagirwa ko urancishiriza akantu gato k'indirimbo prayer. Oya nago noyi. Ubundi je sindi umwana mubi. Tagi. Sindi umwana mubi. Inshuti zinkegera mu dukumi. Fata kama ngo Bamba bambuza kuryama ngo sana natigedera dada. Oya Shatse kunaba nk'abana ngo matenane. Oya reka tubasi kaje kanungu. Iyo mvuze ngo bikudufaranga ngo. Na modoka y'ibihumbi jana. Iyo mvuze turahana nta nzu tuzubaka mu gisagara. Ya imihanda yagize peya bro. Right now. Urafise undi muririmbyi ngaho mu Burundi utiyumvamo atari guya. Roriro byo mana ni byambe fata kanza kambere rero ntago ndamuyumvamo. Kubera ikirori utamukunda kwe? Uko ameze. Uyo nundi ariko avuga ko akunda Roriro we nango ntumukunda. Mugana amahitamo yawe uvuga ni birabana umpa wewe afise uko abyumvamo nanje afise uko ndabyumvamo. Umva nyine ntago byokunda. Canke we ntukunda abahungu b'inzobe? Oya. Oya byo. Birabana. Roriro ntumuyumvamo? Oya. Nyine bindimo kutamuyumvamo. Je nkunda Dramati. Baby killer your favorite. Akaririmbo ka Dramati kuko kitubwira ko ukunda Dramati no yadushishirije ko naka
Cenayo. ntabasika turirimbire kaka hari akanimbo kibavuga ngo nyimbare madame muri sofa Muri sofa. Nago de fighter. Nago de fire. twagiye Cenavyo. ni cya kintu cyatumye wumva ukunda dramati wamwiyumvamo baby ki Rimba. Kunategura ibintu abitegura neza. hariho n'abantu benshi bahora bavuga ngo dramati ngo arambara neza wowe uravyemeza Yego. zirya stile zihora zikunda Yego. wahe muririmbyi utiyumvamo uvuga tuyusigu yanje Kiriko. kiriku akiri bad man kubera kutamukunda Kubera ukuntu bimwe aririmba usanga basi bimeze ukundi kuntu. Ni Roriro na Satubi. ni cyahe kintu gituma ukunda abo baririmbyi Roriro na Satu Roriro na Satubi. Kubera nyene baririmba neza kweri. mbwira indirimbo ya Satura ni ya Roriro umwe wose uvuga imwe ukunda cyane gusumba iyindi Ni ya Roriro. ivuga gute ducishirize cyane twagiye none bibondo utagira ngo ubafasha kugeza umuryango uraniranirana kugeza abatunirana Roriro uramukunda wavuze ko na Satura amabafu mukunda tubwire rero umuririmbyi Satubi wapi ntawe ukunda apo none umwahiriye Satubi Satubi sindamufana neza kwe ufana nabi none ni cyahe kintu gituma utamufana Satubi vraiment sindamwitayeho cyane hari ikintu umugabo umuririmbyi ugira uvuga ati none aririmba nabi avyifatamo nabi Satubi hari abajya bamujya hiti nyene nkaca nikundira abo nyene bamujya hiti kwe nk'abaroriro none Roriro arajya hiti Satu amujya hiti ku indirimbo nyene fana kiriko akiri mu ndirimbo indirimbo ya Kiriko ya mbere ukunda yakunda Red ducishizeho gato sanago ni muri mood yo kuririmba oyacisha ko gatoyi urabona Red gatoyi nyene bisa jakano kanjoya yani kajya avuga ati shaka umuta mu mapoto umukimana agomba mutema amapoto abajama hari n'igihe baza bararimba ibintu bitumvikana ukimvira nk'amapoto nk'umuntu bamuta mu mapoto mbwa nkawe uri umugeni ashaka kubimenya abantu mugabo bakuze ntavyo bamenye ni bakenya ashaka kubimenya ariko je naje naho ndi umugeni kumuta mu mapoto ntavyo nzi kweri urabimenya kubera ashaka kuvuga ati mu mapoto ni he cyangwa kwiyumvira ibindi bintu birebire ariko kuri kose kiri kurafise ikindi kintu mukundira uwo tubwira cyangwa iya ndirimbo ikintu wamukundiye cyatumye uvuga ati ko mu Burundi hari abafana benshi ni cyayi cyatumye abasani benshi ni cyayi cyatumye ufana Kiriko kina mukunda style ziwe umuntu yambara nicyo gituma nawe mbona wambaye yani kisani yani bisanzwe sa tubwira undi muririmbyi hano mu Burundi utiyumvamo uco natubwira n'ikintu utamukundira ntiyumvamo cyane bifesi kubera ukuntu yiyambarira nyine nawe ucubibona yambara nabi sikuvuga ati yambara nabi gusa nyine bidashaka kubera umuntu bashaka kuvuga ati n'umusitari sawa yambara uko byari gusaba yambare nka Kiriko bifesi sigu yawe fata uno munsi uhuye na Kiriko udufate kuryo umuntu ari imbere yawe ari Kiriko umubwira ubutuma muhuye ikintu cyo mubwira niba hari ibintu bibiri wacu mubwira bimubwire kuko ndazi kino kiganiro bazogikurikirana barabibona ni bose bategeza kukibona kino mubwira nuko nanje ndivuza kuririmba ariko muri kumwe shika imbere nanje gusa nyine duhuye nyine no muramutse kuvuga ati je ni umufana wawe kandi ndakwemera sana nta bindi bifesi nawe dufate ko muhuye gusa sinomira ngagiza no muramutse amankarengana ubese turabarundi ukamubwira ati we kweri mbwa nturi yanje oya sinayimubwiye abarundi muri njyajya ntago turi njyajya none umuntu utamukunda je numva umenga wo mucana ukamubwira ati we nturi yanje oya urakaguka abantu ukibandanyiriza twantuze imbere ejo kwazoba ameze ashobora guhinduka ariko bifesi mupfa inyambaro gusa ibindi byo kuririmba fresh abishoboye sana dramati akaririmbo ka dramati ka mbere ukunda cyane naka
he urakatubwira tubwira ko ariko kose nawe toka turirimbira busuka kavuga titre kode ya Chirista Dramati tumaze kuronka abantu nka babiri bavuga ko bakunda Dramati byoshika hano mu Cibitoke mu kantu benshi bakaba bakunda Dramati bon barahari muga siribaza ko gusa ndabizi si benshi gose oya kubwajije ndamukunda nicahe n'iryari watanguye kumukunda nicahe ikintu cyatumye mukunda cyane gusumba abandi natanguye kumukunda kuva ndamumenya ikintu cyatumye ndamukunda ni kuba aririmba neza kandi babandi bananavuga ngo asana neza oya ntabwo asa neza cyane mugaje ndamukunda nyine ko aririmba neza uturirimbo turyoshe abantu rero bavuga ko Dramati ari umubogari wewe ntimuntu bashigikiye ya kweri kadasa neza aho kubwawe abuze iki oya jimbo na ari bisanzwe ni nk'abandi asa n'abandi bahungu bose arasanzwe nuwahe muririmbyi wo kubwawe asa neza gusumba abandi hanumwe abarinzi rero bacu bose ni si sawa oya si babi ntabwo ari babi gusa ntabwo ari beza ku buryo abantu nyene je ntawe ndabona ninde muri bajya baririmbyi bose duhora tugenda turakurikirana mu Burundi nawe udafana satubisi ndamufana satura amabafre n'amawe cengeneye ikintu mwankira satura n'umuririmbyi nta nakimwe ndamwankira nawe nyine muga nyine basi ntiyangiyemwo oya sidamukunda satura ariko nawe ni mwiza oya ntabwo ari mwiza ariko nawe nturubona we nawe uraponda na kweri cyane nyine nivyo byatumye utamukunda oya si mwiza satubisi mwiza nico gituma utamukunda oya sico gituma abakobwa ndabazi barishima hari ukuntu bakunda umuntu ngo kubera oya ugasanga bakunda umuririmbyi ngo kubera asa fresh oya nawe nyine ntabwo ndamwiyumva muko nyine ameze ntabwo ndamwiyumva n'imiziki yiwe ntabwo yumva oya ni icyahe ikintu nk'ubu muhuye na Dramati mugahura nk'uko uwo mubwira message nk'ubu dufate ko je wari Dramati muhuye woca ubyifata mu gute ndomanza nkamuhayambi nakubali sana wereje hanyuma ngace ndamubwira nakabi oya ngace ndamubwira ko ndamukunda kubera aririmba neza muhuye na Satubina woca banza ukamuhayambi oya ndamuramutsa yambi yawe satura nayo parose nabyo oya hanyuma muramukije ugacumubwira nakimwe ndamubwira wewe nakimwe ndamubwira mugaje mbona umenga byavyiza umuramukije acumubwira ati wese ndagufana oya nabyo ndamubwira kubera ya atashatse kubimenya kireta abimbajije cawe umuntu akambaza ati Satbi waramufana turi kumwe novuga ati oya sirereka kubivuga ko nta mufana